Vanoi gam tina cheng kuki chate hozo sen bon chawin ni thap pha lamul July ni sim somleli Monday ni khuin zong ni tha Thusoh ngai ki du hite Thusoh ngai taw hite Imphal East District Hupsung chanung area a Meithal Akikap nge tia Meithal khon ngona abolu cho Manipur police on su thing na hin boluvin ako manaya sagol mang police station le yangang pupi police station in chudabong thil su chum poitin hin phungdo vetin Manipur police on su thing na hin boltaw ve ain la chutia Manipur police on su thing na abolu cho kokomi farmer swing khon phamosa nau thu aphungdo vin meichangin Loubol Miho akap kha ting lebo Manipur police on Meithal Akikap etia pomding agot be buhitam tin kokomi farmer swing khon alungoi lo nau thu ho in phungdo taw ve thingthlang le phai cham chin la hwa chudwang thil su cho Loubol Miho chunga hlungjingin Loubol Miho adinga kitsa dizat ta hi tai tin zong kokomi farmer swing hon phungdo ve Loubol Miho ven bit na dinga government le security agency hon pan ahin la na ding win zong kokomi farmer swing hon ngen zong na bol ve chanung vel a Meithal ki ka bom poitia Manipur police on phun do jing se zong hilovin avela Indian army kho Fort Maharizmena konin zong sumun vel a ho Meithal ki ka betia army hon phun do na pon chuchi thilso chu Meithal hon apat thu ham ai lo le thulela aban achal belon dinga chutia chu ki bol ham zong het chet hi poi mi pi hon thu sin he to lo hila thu amo the thang lo ne ding vin Manipur police on and het sa taw ve Indian Film Festival of Melbourne IFFM award a Best Actor Mela nomination ki bol hola chun kuki chapa khat gugun ki gen zong aga pang phain Best Actor Male nomination ki bol ho actor mi get hot cho gugun ki gen Abhishek Bachchan Adarsh Gawai Ishan Khattar Junaid Khan Manoj Bajpai Mohanlal Sule Vishal Jethwa holoi hiuve gugun ki gen hi galkeeper masang Manipuri film khatna tho galkeeper nunga release an ki bol bung film akona hungmin thanga hi chuchi film chu gugun ki gen lead role hina an ki bol hi chuchi Indian Film Festival Melbourne IFFM award asom le gup chan na cho aung thongding August ni sim som le li apat August ni sim som ni lili sunga Australia gam sung Melbourne khupia chi thading hin actor Amir Khan cho chief guest apangding hi Myanmar gam sunga nori singnoi mi kho adia United Liberation Front of Assam Independent Alpha Ichule RPF PLA camp chule NSCN camp ho drone mangcha ki buluna thinan to Alpha ya top military commander self style Lieutenant General Nayan Somin thinan to tai tia ki sei chu adi 19 NSCN waye yung ong hon hin phungdo thaw vi Alpha ilam kai Nayan Somin ahin khupum pia gamle namhu na panan la hidanin NSCN yung ong hon hin phungdo vi Alpha I khole RPF PLA hotsunga eteki bol chu Indian Army khon midang ho aman chawwa gal abol khum sa hi chutia Indian Army ho chalo on ho wachon RPF PLA ho thile mang koima kanum po vetin zong RPF PLA hon hin phungdo taw vi Manipur Governor Zekumar Balain Galjam ho internally displaced persons IDP so chungchang thua review meeting an kovin state sunga relief camp ho a IDP so ki thu pi na ding thu ho na sei khomu vi chuchi review meeting chu Raj Bhavan conference hall an chi hlain Manipur Chief Secretary le Deputy Commissioner Imphal West chule vaipu adang phapep jong na pangu vi government official hon internally displaced persons IDP so khanto machal na dinga ki sim do portal chungchang thu a governor an hethim sauvin brief on abolovin IDP so le government vaipu ho ki ka ki hethim tu na ho ki hetun hon wazo na dingle IDP so Galjam hon ade yangai chat ho aphat cha government in pi do theni ding wa chuchi portal chu an kisim do hidanin government official hon hin phungdo taw vi notice gam kai sunga dia thinglang gam sunga cheng ho dingel nain passport seva mobile van service ki thikhat cho regional passport office Guwahati in zanima sa Saturday ni hu chun an hongdo vin chuchi mobile van service cho thinglang gam la ta ho azong ga chiwa agam sung mi hon passport application ho submit abol wa chule passport ki sim do sa ho zong pi do na aganei ding hi
tule to a regional passport office RPO goti munahi passport seva kendra gu baumin chule post office passport seva kendra somle ko omin noris gamkai sung state gu pahu bo hi suchi passport seva mobile van service ho akuna passport dei ho apply bol nom hon passport application ho pelu thedi hitai passport service anawa thepena bol do hinadinga Ministry of External Affairs soto guncho Ministry na hinchi tha pi panu hitai foreign gamsung gamdang ho chi na dinga hichi passport hi nei te te ngai hi zin hichi passport kiti hichi card hichi lekha hi poimo mama jeng khat chu hi China in Myanmar junta hole TNL hoki ka samnom te te na dingin panal jinguvin TNL hole Myanmar junta sipai ho chu chum sumin aki holim piu vetin TNL spokeswoman Lui Win phongdo e Chinese government in junta hole TNL hoki ka him kham siswar ding hi kho sa le jing udanin phongdo vi Myanmar gamsunga ling hatta aki honung chun junta hole TNL khon Mars la sungsun him kham siswar an phongdo vin ain la hi chi thlatum sunga hin junta hole TNL hot chun ki kap to jingwin sule junta sipai hon TNL hon to phana khupi sungchu bomin anabulu jingwi Julai la sunga hin TNL hon him kham siswar chu an su sau be to povin sule Myanmar junta sipai hon jong him kham siswar chu an su sau be to povi TNL in junta hotoki ka him kham siswar kan pundo sau chu China in hata pressure able ji uwa kan pundo uhi bovetin TNL spokeswoman in phongdo in TNL in kagam sungu ven bit na ding le kei hoki ven bit na dinga pan sata kala ki ding huitai tin jong TNL spokeswoman in phongdo in sule TNL in ka to phana khupi kho nong kyu khupi ven bit na dinga hitia hi pan sata kala jing ding hi tin jong seibe TNL ho vaipu na gam sung ho Myanmar junta sipai ho na bulu na wachun Lamasa zun la sungsun mi gu bin thina an tu loin mi som thum wal an kitong khaw vitin TNL hon phongdo vi China le Myanmar trade route sumkol ave naw mun lampi pa ma khopi nga cho TNL hon ada hla su hil na ding vin Myanmar junta sipai hon thu na piu vin ain la TNL hon chu chi khopi nga ho cho ada hla lo ji vin junta sipai hon TNL ho vaipu na gam sung cho bomin satein an bulu jingu vi United Zo Organization UZO in July ni simsom le li tu ni khuchun appeal nge na lekha khat hin so do win achi sa me ni simsom ni sang ni le som ni lenga ni khuchun imanol khupi village authority ho hinga na ki pi fund collection receipt book ho kan na le pi win sule tu ku me ni simsom ni le sagi le som ni le get ni khuchun fund dong le apang khamson house simte to khaison hang chunga he na lekha chu singat police station a khane pi lur win sule achi sa jun simni sangni le somni lenga ni khuchun zomi council hoto ki hoto na kanane win identity ki za bol pe to che na ringin kilol na kanane win sule membership le fund collection tu ho in zong ke thim tu na kanane ta vitin United Zo Organization in hin phongdo vi chutia zomi council hoto ki hola na kinai nung jing in zong zomi council hon zo ho khusunga fund don now receive book ho hin pilut ki win gina hin bolovin Julai ni simsom le li ni khwadingen ko na zonga bolu vi chutia gina ki bol hotso ki movel lo healing kazar kanam mite ho ven bit na dinga UZO in pan kala jing ding uchule zomi council to kinup tu na kana nei sau cho UZO in kadin pi zom jing ding hi tin zong phongdo vi mizo sin chuchi kinup tu na an ki bol sa chu aza bol chi uwa thil phalo thil hoi lo kho koi man a bol lo na ding vin UZO in ngen zong na bol vin Zo tribe hi government head pe tribe khat ka hiwin United Zo Organization UZO no ya ki vaipu ka hiwin ke ho sunga koi ma hung ki kum daw hen tin zong UZO in phongdo vi sule chamna le mon om ninga koi organization jing zong le ka ki thu pi jing diu hi tin zong UZO hon hen phongdo taw vi Thusoh hisanin ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin mangpha